اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. اللهم أكبر الصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة. إلهنا وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا بسم الله الرحمن الرحيم. فلا من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك فإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. تبارك ربنا وتعاليت فلك الحمد على ما قضيت. أستغفرك اللهم ونتوب إليك. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله.
Allahu Ekber. Allahu Ekber. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah saltanatının azameti ve cennin celali kadar sana hamdolsun. Saltanatının azameti ve cennin celali kadar Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa'ya ve ehl-i beytine salat ve selam olsun. Ya Rahman, Ya Rahim, bizlere merhamet eyle. Ya Tevvab, Ya Sattar, günahlarımızı bağışla. Ayıplarımızı ört. Senin gücün her şeye yeter, sen her şeye kadirsin. Allah'ım sen İsrail'den de, Amerika'dan da, İngiltere'den de ve bütün her şeyden daha güç ve kuvvetlisin. Ya Rabbi yardımını celbedecek ameller işlemeye bizleri muvaffak eyle. Ya Rabbi sen mağlup edilmeyen orduların sahibisin. Ya Rabbi ordularınla İsrail'i, Amerika'yı, İngiltere'yi ve onlara yardım edenleri kahru perişan eyle ya Rabbi. İsrail'e yardım eden, İsrail gibi görünen, İsrail'e destek veren, sözde Müslüman ülke liderlerini hak yola ve doğru yola ilet ya Rabbi. Yaptığı yanlışlardan dönmeyi onlara nasip eyle ya Rabbi. Eğer dönmeyeceklerse ya Rabbi, saltanatlarını İsrail'le beraber yerle yeksan eyle ya Rabbi. Onların yerine adil, muttaki ve ümmete önderlik eden liderler nasip eyle ya Rabbi. İlahi ya Rabbi, sen bir şey diledin mi ona sadece ol dersin. Ya Rabbi kun feyekun emrin hatırı için ya Rabbi. Sen İzzettin Kassam Tugaylarına yardım eyle. Gazze ehline yardım eyle. Ya Rabbi kundaktayken ölen çocuklar hürmetine, feryat eden kadınlar hürmetine, aciz yaşlılar hürmetine, Gazze'lilerin sahipsizlikleri hürmetine, Ya Rabbi sen onlara yardım eyle. Amin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. El Fatiha.